Shubor nakaslem jong udongsan hima. Uba marbut dekar henne ke step ke arpo pratrik ujemang arhajar arpo ar hakapor hinyau baje. Ulalet ban jengo ikinong yalam ka seng rang ba Katolik maulai putmuri bat ai jingerap ru daki ar sets ki jersey bat patlun bat ki muja syaka kenhuan yelek kai football ka jongki. Ban penkre banyakun ya ke platinum jubilee football tournament bala penyat daka seng rang ba maulai parish. Hagani ka step layadon nadu u presiden bat secretary bat barok ki dekot jong ka seng rang ba putmuri. Yakani ka jingelang kabaret la penyat da uba Justin Kain. Bala ai jingkren da u secretary ba Aloysius ringkat bat u presiden uba Dominic Carsentio. Uba marbut dekar nong yalam ka seng kongres na maulai. Ula ong baka football kan penken mau biang ya kipor samla. Haba kinong yelek kai ki ju yelek kai ha kipor barim. Shushu kan wan ra ru ya kakot kakia haba ki yo ban yelek kai. Ula ong job ne rem kamlong ka bakongsan. Henry ka jinga kenduk biang kumshi paralok ban lek kemen lang kalong ka bakongsan. Ula kit boket wiang ru ya baro kinong yelek kai niki players nakabanta ka tournament shakman. Hadap ka jingkeman ba ayo ban wan ban ikendu itu akan di kapua kita pertama ai play ya kakun jong setengah ba pokoknya dan secretary assistant members sports secretary assistant sports secretary players baru akan di sport kepada kita abang awan ini ngapakat ayu dengan keren dari step kita abang apa jadi kiri rumah jadi kai itu di kasupen kema wana lesi ma kawan haka mindset betul apa lesi haba hilak kai kan dulu ka jingilak kai mo lesi khatam e ki riurang ba kat kum kanika age ke jompi mo kupun bade ki riurang ba ni de ningkong ning siapa e su bade ban ai ngo yu play mar ba kat kanika ke age mo don ka pot ya bidang yo ban hilak kai yo ban ya simenta akadika penom jumpi ke tournament baik nak setengah ba jumpi but lesi ka jingi le ka jumpi akadika por ki komentaro lesi ka tengken mau ki por ka jumlong samla ka jumpi mo lesi aki por college aki por aki shlong thau haka ki school ba ya simenta mo kum players mo lesi baru ni ki diligent lesi ngelawan au di nakalang cunga nga kickbox keruyang itu diri rumah winning is not the only thing, participation is the important thing, and team spirit is very important. Mahi kedai ka thong apa don kam kumba pitip ba ngaru ngadon ka jingthu ese bangan gipun ni ka election kapanwan arca apulai jokani ka legislative assembly dengaru masyukur pat nakaliang ka jokti mo ba kini alang ka ti kadiang tingumon ba kini kersan dem yang nakamta kani ka election hamtam ladengkam ya samla ba kini mo ladengkam ya ka change agani ka jella ka jui dengkam ya samla ba kinwan sikmat ba kinle and represent hangte legislative assembly panlong kita kitang tawaan panyada ya kari ba kajat meriu mo panyada ya ndaw ko siap panyada ya ka ajing titi ka pakumpang jong kajat meriu kini kampam ya beriu lesi ki bawan rum club di bomdon kos bomdon ya ki kos selagi biang bu bonrung sekali ke jela ke jui waktu ke jela ke jui